Kua whakai te kāwanatanga o Amerika ki te whakamana i ngā mātāpono o te tiriti o Rarotonga. He tiriti tērā e whakakahoretia ai te mahi whakamātautau pahū ki roto i te moana nui a Kiwa. I puta mai tēnei whakatau a Amerika i tōna māngai matua ki rā wāhi arā ia Hillary Clinton i te rānei. Iran will do whatever it can to divert attention away from its own record and to attempt to evade accountability. Horo tiu ana te rere o ngā teka i te hui mo te tiriti aukati pahū a te whakakotahitanga o te ao. He oi i muri i te riri o Amerika ki te whenua o Iran, he waikanaetanga e pūmaua i te rongo mau ki te moana nui a Kiwa. Tata ki te kautau i muri i te waitohutanga a Amerika i te tiriti o Rarotonga, kua puta te kōrero a Hillary Clinton, ka tīmata tā rātau whakau i ngā mātāpono e toru o taua tiriti. Well, it's a very welcome move, of course, and it's part of a general increase of interest from the US administration in this area. Ko ngā mātāpono e pēnei ana, kia kaua e hangaia, e whakamahia, e whakamātautau riara nei e ngā whenua o te tiriti o Rarotonga, he pahū ki e nei mautere. Engari e ai ki te minita take tā wāhi, a taihoa, e paki-paki. I think it's a symbolic gesture at this stage, indicating that they're going to enter into a process of discussions with the lawmakers on the Hill to see whether there is support for a ratification. Au warea ke tā mātou whakapātu kia Georgina te heuheu, minita mō ngā rākau a te riri kei te āporo nui i tēnei wā. Au wātu kei te tōwai tia e ia ngāmihi ki Amerika, te whenua mahi pahū whakamutunga ko whakamana i ngā mātāpono o te tiriti o Rarotonga ki Ngikiri ona te karere.